Mwaramutse tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 mu burasirazuba bwo hagati byahindutse bibi cyane. Iran, Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byose byo mu kigobe. Icyo twavuga nuko umwotsi uri kuzamuka ikirere, umuriro wabaye mwinshi, byabini ngo barihima yikozeho ajyanga guhima umugore. Nibyo Israel yibwiye, none yasanze Iran ari abagabo bafite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bihambaye. Yego ushobora kuvuga ngo ni Iran yabitangije, ariko Iran yaratanze umuburo mbere ivuga ko ibitero kuri Libane bizazana igisubizo nta kabuza. Rero yarabikoze, maze Israel nayo iza kwihorera kuri Iran bati no way, ntabwo mushobora gukora ibyo bikorwa bimeze gutyo, maze ngo mwatake ku bubiko bwacu bwa petrole i Haifa, mukubite inyubako za gisirikari zacu ngo tubihanganire. Ntago zakunda. Ubu amakuru ari kuvugwa nuko Iran icyo yakoze yanababaje cyane Israel, nuko hagurikiraga indege za F-35 mu gice cy'amajyaruguru ya Israel, baharimbuye nta ndege n'imwe yo muri ubu bwoko ishobora kuhagurukira ngo ikore ibikorwa bya gisirikari. Ibi rero n'umujinya mwinshi byageze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, maze barifatanya batenganze tuhangane. Amerika yatangiye guhana n'uruva gusenya rero ibirindiro byabo bya gisirikari by'ingabo zirwana mu mazi bikomeje kuraswaho n'ingabo za Iran. Bati mwebwe mukaza mugafasha Israel kwataka igihugu cyacu nkande. Ndakubwira ibitero byo kwiyorera za Iran byabaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihombo Amerika yahuye nacyo. Hanyuma usibye ibyo, yitwa Abbas Araghchi, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran, yaburiye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati muhunge nonaha niba mudashaka urupfu, mugende mwirukanke muve muri kano karere, naho ubundi bitari byo ngibyo urupfu rurabaziye ku rwego ruremereye. N'umuburo ukomeye cyane Araghchi yahaye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati zikomeje kugaba ibitero bidasanzwe kuri Iran ndetse no kubangamira inyungu za Iran, aho Araghchi yagaragaje ko gukomeza kwaba kwazo icyo biraza kubazanira gusa ari amarira no kubogoza, ko Iran yiteguye gukomeza gukora ibikorwa byabo bya gisirikari ndetse no kwiyaniza uwo bita adui, umwanzi wese muri ziriya nzira mu burasirazuba bwo hagati, kandi nta kwihangana na guke Iran iraza gushyiramo mu gihe abihanganye nabo bakomeje ibikorwa byabo by'ubushotoranyi, agasuzuguro ndetse n'agasomborotso. Ndabigarukaho. Mu gihe bwana Bibi Benjamin Netanyahu yabujijwe na bwana Donald Trump gukomeza kurasa kuri Iran, ngakaga gashobora kuva muri intambara kose gashobora gushyirwa ku mutwe wa Israel, kuko bahawe umuburo mbere wo kwirinda kurasa ibisasu kuri Iran, ariko Israel ntibawugendereho umuburo, ntibawemere, mugakomeza kurasa ibisasu byinshi kuri Iran kandi bari babujijwe. Bwana Donald Trump reka bivuge ni mu gihe ubu ngubu nawe ntagamerewe neza muri leta ye, aho bamwambuye ubushobozi bwose bwo kugenzura iby'intambara, aho igikorwa cyose cya gisirikari kigomba gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigomba gukorwa ariko bivuye ku itegeko ritanzwe n'inteko ishinga amategeko, ku busabe bw'inteko ishinga amategeko, atari ko Donald Trump abona ko bikwiriye kugira agire icyo akora mu bya gisirikari. Ibi rero ntabwo byemerera Netanyahu gupfa ngo guhubuka mu ntambara hangana n'igihugu cyikomerezwa nka Iran, kuko yabizira. Ibi kandi nanone bamwe akabishimangira cyane bavuga ko bishobora kuzanira akaga gakomeye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'umurasirazuba bwo hagati mu gihe zitabonye umusada wo gukomeza ibitero. Hano turaza kubona imaramatsiko cyangwa se turaza kubona icyo twakita amakuru ya nyayo kuyanurwa ry'indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kajugujugu hejuru y'umuhora wa Hormuz. Byagenze gute kugira ngo kajugujugu itimburwe? Nyamara amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagerageje guhisha amakuru y'ukuri kuri hanurwa ry'indege ya kajugujugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muhora wa Hormuz, kandi nyamara Iran yarakoresheje uburyo budasanzwe bwo kwataka iyi ndege muri uyu muhora, bakayimanyurira muri kino kirere. Reka nze byose turi hamwe muri aka kanya. Njyewe ndi Mungu wa Kamanzi w'Urubande, ngo wayikaze ngo ngi nawe tujyane ku musozo turi hamwe biri kuvugwa, tumenye ngihatsi hatsiki, hanyuma tumenye aya masaha icyo arimo kuvugwamo n'ikitegerejwe mu masaha ari imbere. Mugubwe neza mubana natwe, ikaze kuri mwese.
ukurikije uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwo hagati, buri wese urimo kubyitegereza arimo kubona ko byanze bikunze hari ibidasanzwe bikomeje kugwa mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Amakuru kandi akaba agaragaza ko uko ibintu byatangiye nabi ari nako bikomeje, kuko icyo twavuga nko kuzana amahoro cyangwa se agahenge bishobora kudakunda. Umurwano ushobora gukomeza muri ubwo buryo, intambara ishobora kuba muri ubwo buryo uko byatangiye mu kwezi kwa kabiri, ari nako bishobora gukomeza kugeza mu kwezi turimo ndetse n'amezi azakurikira. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko yaba Iran ntagishaka guca bugufi ngo yemere gutimburwa na Leta Zunze za Amerika ndetse na Israel ngo ikore ibyo abo babosi, abo yita babosi bashaka kuri Iran. Inako kandi Israel na Leta Zunze za Amerika nabo bumva ko badashaka gutsindwa iyi ntambara, ngo ntagare wagomba kuraswa isaso rya nyuma, niwe wagomba kurasira rya nyuma kuri Iran bikagaragara ko ari itsinzwe. Ariko Iran nayo iti ntabwo twigeze dushirirwa, ntituranashirirwa na za bigo byinshi byacu bya gisirikari byo munsi y'ubutaka mwarasheho, twongeye kubifungura. Ububiko bwacu nimwigeze mubukoraho, mwasenye imiryango burya gusa y'ubwinjiriro, naho ibindi byose biracyari tayari. Ibyo nabyo gatera impungenge Leta Zunze za Amerika na Israel uburyo bagomba kwitwara imbere ya Iran. Ariko nyine nk'abantu bitwa kari bikomerezwa mu isi bagakomeza guhanyanyaza no kwihagararaho, ubu ariko bahaginyeze cyangwa se barorere, burya iyo bakubonye intambuko bakubonye intambuko nkubeshye se. Leta Iran ko yatangiye kuhakoramo akazira. Uti gute? Ubwo tugiye guhera kuri Leta Zunze za Amerika mu Kigobe, aho ikigo cyabo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi ngo bagiturikije ku rwego ruremereye. Umurasirazuba bwo hagati burimo kugera ku ndunduro nshya cyangwa se umurwano mushya, biteje akaga mu gihe umwuka mubi hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran nawo ukomeje kwiyongera cyane. Gute rero? Iran ubungubu iravuga ko yateye mu mutima w'ingabo za Amerika muri ako karere, ikora igikorwa cyo gusubiza mu buryo butaziguye ibitero by'indege za Amerika byakozwe nyuma y'ihanurwa rya kajugujugu y'indege ya Apache yo muri Leta Zunze za Amerika. Iki gikorwa kigaragaza intambwe nshya ikomeye mu guhangana hagati ya Tehran ndetse na Washington. Amakuru yemeza ko imirwano impamvu ikomeye hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran byose biterwa n'indege ya kajugujugu yitwa Apache yahanuwe na leta ya Iran, ihanurirwa muhora wa Hormuz. Iyi ndege yahanuwe nyabaki byagenze gute? Reka ari byo turimbikaho mbere ko nza muri iyi mirwano nyirizina uko yagenze n'iki imiburo iri kuvugwa. Iyi ndege mubona niyo mu bwoko bwa Leta Zunze za Amerika bw'indwanyi indege izwi nka helicopters cyangwa se army helicopters, indege za kajugujugu za gisirikare zikora imirimo idasanzwe, zikaba zikora ibitero ku rwego ruremereye mu gice gikomeye kigoranye ku rwego rudasanzwe, zifatwa nka kajugujugu z'ingenzi. Wari uzi ko imbunda iri munsi iyo ndege ikoreshwa n'ijisho ry'umupiloti? Umupiloti aba yambaye ikintu kimeze nka kamera ku ijisho, aharebye imbunda ikahareba ikaharasa. Ntabwo yirwa akora ku mbarutso kuko ni automatic gun. We aharebye indege ihita iharatsa ikoresheje iyo mbunda ikorana n'ijisho rye rifitemo sensor yo gukurikirana, aho ijisho ry'umupiloti rirebye akaba riharasa. Impanuka ikomeye ya gisirikari yabereye muri imwe mu nzira zikomeye cyane ku isi zo mu mazi, Strait of Hormuz, nyuma y'uko kajugujugu yo mu bwoko bwa Apache yo mu ngabo za Amerika ihanutse ubwo habaga ibikorwa muri ako karere. Mu buryo budasanzwe, abakozi babiri bari muri iyo ndege barokowe batarokowe n'ubwate bw'intambara, ahubwo bagiye bamanuka ku mutaka. Indege y'intambara ya Amerika yo yakubiswe nabi cyane n'igisasu gitutse kuri Iran. Nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bukuru bwa Amerika cyangwa se CENTCOM, izi ndege ebyiri zidafite abapilote za drone zererijwe ku ndege ya kajugujugu ya gisirikare ya Leta Zunze za Amerika zirahita zirayimenya neza. Abayobozi bemeje ko abakozi babiri bari muri iyi ndege basohotse mu ndege mu masaha agera kuri abiri, kandi ko bari mu buzima busanzwe nyuma y'izabaye kuri iyi ndege amaze kuyituretsa abanya-Iran. CENTCOM yasangije amakuru mashya kuri Reuters igaragaza ibyabaye. Perezida Donald Trump we yanavuze kuri iki kibazo ubwo yaganiraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya John F. Kennedy i New York mbere yo gusubira i Washington. Trump yavuze ko abakozi babiri bakajugujugu bari bameze neza nyuma yo gukizwa, yongeraho ko nta numwe wakomeretse. Yavuze ko raporo irambuye ku cyateye iki kibazo izashyirwa ahagaragara nyuma. Gusa amakuru ntabwo Leta Zunze za Amerika zigeze ziyemeza ko hari igikorwa cyabaye. Nyamara kuri Iran bavuga ko babanje kohereza indege ebyiri za drone zijya gutata iyi ndege ya Apache gerageza guhangana n'izi drone za leta ya Iran birananirana,
amakuru yandi akavuga ko ari igisire cyahise kizamuka giturutse ku bwato bwa Iran kigahita gisanga ikajugujugu mu kirere. Ubwo nawe urumva cyahise gikurikirana explosion, guturika guhambaye, maze abasirikari kuko baba bafite uburyo bw'ubwirinzi basohoka muri iyi ndege mu mitaka ngo amahoro. Ni Amerika itangaza, ariko uruhande rwa Iran ntabwo rubivuga gutyo, ngo ruvuga ko rwarimbuye indege n'abayirimo. Ubwo magambo Donald Trump yabajijwe ari kuri JF Kennedy cyangwa se John F Kennedy, ikibuga cy'indege cy'i New York, aho yari yagiriye uruzinduko mbere uko asubira i Washington DC. Amagambo yatangarije kuri kino kibuga cy'indege yatunguye benshi. Asubiza ibibazo by'abanyamakuru, yavuze yuko bimeze neza, ba pilot bameze neza, ibintu byose ari sawa sawa, muri make nta kibazo, kandi bagikurikira cyateye impanuka y'indege ntibemera ko ari Iran yabatikuye. Ikajugujugu bivugwa ko y'ingabo za Amerika zahanuriwe muri Hormuz. Ushobora kuduha amakuru mashya kuri ivyo? Abapilote bameze neza, yego, nta muntu wakomeretse. Tugiye gutanga raporo ejo hazaza, ariko abapilote bameze neza kugeza ubu, yego. Turi hafi cyane kugira amasezerano meza cyane kandi akomeye. Nitujya guterura rero ibisasu, ibyo twabikora byoroshye cyane niba tubishatse, tukamara ibindi bizumweru 2 cyangwa se 3 turasa ibisasu hariya, nta na kimwe cyaba kisigaye. Ariko ntabwo umuriro wa Hormuz uzafungurwa mu gihe kirenze ukwezi. Urabizi ko nidukora ibikorwa by'ibisasu abantu benshi bazicwa. Ninde ushaka kubona abantu bapfa? Sinzi. Kandi tuzaba dufite inyandiko yasinyweho ikomeye kurusha gukoresha ibisasu. Icyagaragaye ko ari ikintu gikomeye cyane no guhagarika ibikorwa. Imipaka twashyize mu mazi irakomeye cyane kurusha ibisasu, kandi byaruvangiye mu by'ukuri. Nicyo cyari cya mbere twatangiye gukora, hanyuma hakurikiraho guhagarika ibikorwa. Ariko urabizi uko ibintu bikomeza kumera nabi, icyiza nuko baza tugakorana amasezerano. Donald Trump avuga yuko kuri ubu ngubu icyo babona cy'ingenzi cyane kuri Iran ariko yakemera kugirana deal, amasezerano na Leta Zunze za Amerika, kuko ngo bitabaye ibyo ngivyo Iran izababara sana, bazakoresha ibisasu bayibabaze ku rwego ruremereye. Ati navuze ko birushaho kuba ibintu bikomeye cyane. Ati ntabwo ari ikintu kibi, byarushijeho kuba bibi iyo urebye uburyo barinda abantu ubu. Simbizi, nibuka ko babikoze mu myaka 10 ishize kandi bazi byinshi kuri twebwe, ariko ni byiza cyane, ni byiza cyane kuri uyu mukino. Ni uburyo bwiza cyane bwo gukora. Bwana Donald Trump muri iki gihe ntibiramenyekana neza ku ruhande rwa Leta Zunze za Amerika. Muri make abanyamerika ntabwo bahabwa amakuru na leta yabo, icyatumye iyi Apache ihanurwa. Ubwo yabazwaga n'ibindege yarashwe n'amasasu y'umwanzi, harimo n'ibikorwa za Iran, cyangwa se niba byaratewe n'ikibazo cya tekinike cyangwa se ikindi kibazo icyo ari cyo cyose. Trump ntabwo yemeje impamvu yari yo yose, avuga ko raporo izasobanura neza imiterere kino kibazo ko cyabaye ndetse n'uburyo yahanuwemo iyi ndege cyangwa se impanuka yabaye. CENTCOM nayo ntigeze ivuga kuri iyi ndege uburyo yahanuwe mu kirere cya Hormuz. Abavuga yuko bagikora iperereza ryimbitse ku cyateye ihanuka. Gusa nkwibutse uyu muyoboro wa Hormuz uzema amato mato cyane azwi nka speedboats ya leta Iran, afite uburyo bwo kurasa mu kirere, kurasa imbere mu ntera zitari nkeya, kandi akiyongera bwa bwato berutse kushyirwamo bwirukanka kilometero 700 mu isaha. Ikindi ukamenya ko ubwo bwato nibwo bufite ubushobozi bwo kurasa mu kirere. Nubwo Leta Zunze za Amerika ize gutangaza amakuru ajyanye n'ihanurwa ry'indege bya nyabyo ngo bagaragaze uwaba wayihanuye wari we cyangwa se yateye ihanuka, gusa amakuru adashidikanywaho kuri benshi ashimangira cyane ko Iran ifite ubushobozi bwo guhanura iyi Apache, nubwo ari imwe muri kajugujugu z'ingenzi cyane kandi zifite ubushobozi bukomeye cyane bwo guhangana mu ntambara kuri battleground. Ariko amakuru ya benshi asobanura neza cyane ko Iran yongeye kugaragaza ubushobozi bwayo ikoresha kurasa ibisasu kuri iyi ndege ya gisirikare. Rero nyuma yuko ibibaye, Leta Zunze za Amerika zagerageje kurasa kuri Iran, ariko none Iran yahise ibwitede katwoze tubishyure. Rero dukurikije ibivugwa n'abanya Iran, ubu ngubu nuko ubu Iran ikorwa byo kwihorera ari ibikorwa bibi cyane byatunguye Leta Zunze za Amerika, kandi ari ibikorwa bitigeze bitekerezwa ko Iran yakora muri buno buryo yataka igihugu cya Amerika ku birindiro zabo. Kicaye igikuru cy'ingabo za Amerika muri Bahrain cyagabweho ibitero bikomeye, itambere ishobora kugaragaza imwe mu ntambwe zikomeye zazamutse cyane mu gihe cy'urugamba kugeza ubu. Ingabo zirinda imiramatwara za Iran IRGC zatangaje ko zagabye igitero ku ishami rya 5 rya Amerika muri Bahrain zikoresheje indege zitagira abapilote.
mu itangazo ryatangajwe n'ikigo cy'itangazamakuru cya Tasnim cyatangaje ko ingabo za IRGC Navy ingabo z'u Rwanda mu mazi ya Iran zagabye igitero cya drone saa 8:30 za mu gitondo ku ngabo za Amerika kuri iki kigo cya gatanu cya gisirikare muri Bahrain. IRGC kandi iraburira ku gisubizo gikomeye kurushaho niba icyo yise ubugizi bwa nabi bwa Amerika gikomeje kurwa kuri Iran. Ubutegetsi bwa Amerika nabwo burashaka kwamagana intambara, bwagabye igitero ariko ku bintu byinshi muri Jash ndetse na Kesh kare mu gitondo bwitwaje impamvu z'ibinyoma. Ati bangirije inkingi itumanaho muri Sahel kandi banasenye ibigega bibiri by'amazi mu mujyi ndani. IRGC ivuga ko mu itangazo ryasubiwemo n'itangazamakuru rya Iran Tasnim mu gihe cy'igitero cya Iran, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Bahrain no yahise itanga inama yihutirwa. Asabye abaturage kujya ahantu hatekanye mu gihe kandi amajwi y'impuruza yumvikanye mu gitondo mu mujyi wose hafi y'ikino cyiciro cya gatatu. Ijwi ryavugijwe, abaturage barasabwa gutuza ndetse no kujya ahantu hatekanye habari bugufi. Ubutumwa bwashyizwe kuri X nicyo buvuga. Gusa icyiciro cya gatanu cyangwa se US Fifth Fleet aho ingabo za Leta Zunze Amerika ziri muri Bahrain nabo ntabwo bamerewe neza. Gituma nanone igitekerezo gikomeza kuba ingenzi ni intego ubwayo. Itsinda rya gatanu ry'ingabo za Amerika si ikindi gice cy'ingabo gusa, ahubwo ni ingenzi mu mbaraga z'ingabo za Amerika zo mu mazi mu kigobe. Iki kigo gifite icyicaro i Bahrain. Itsinda rya gatanu ry'ingabo mu mahanga rikorera mu mazi y'ingenzi ku isi. Bitwa itsinda rya gatanu bitewe n'uko ari andi matsinda y'ingabo ahandi hatandukanye. Bakorera mu kigo cya Perse, ikigo cya Oman n'inyanja y'Abarabu. Hose iki kigo cya gatanu cyo cyagenzura kongeraho inyanja itukura n'umuyoboro wa Hormuz. Ikoreshwa ry'iki kigo ingabo za Leta Zunze za Amerika mu ngendo mpuzamahanga z'ubwato bahakora nyine bashyiraho uburinzi kandi batwara ingingo y'imari nyinshi. Nkuko Iran bivuga, iki kimenyetso cy'ububasha bwa Amerika kiri mu mpande zayo ndetse kirababaje cyane. Igitero icyo ari cyo cyose cyaba ari cyo mu zukuri cyangwa se wenda ari ukugerageza kwabayo gusa gutikura kuri iki kigo cya Leta Zunze za Amerika bikozwe na Iran, bigaragaje neza ko Iran yifuza ko Leta Zunze za Amerika zacika intege muri Burasirazuba bwo hagati ndetse no kumara imbaraga Leta Zunze za Amerika mu karere muri rusange. Vubaha Iran yarashe ibisasu bya misile n'indege zitagira pilote kuri Bahrain, inshuti ya Amerika, nyuma yuko igisirikare cya Amerika gikoze ibitero ku nkombe za Iran maze Iran ikaza kuyishyura. Wibuke ko Bahrain yari imwe mu bihugu zo mu kigobe cy'inyanja byibasiriye cyane cyane mu ntambara y'amazi iminsi 40 hagati ya Iran ndetse Israel na Leta Zunze za Amerika. Ugeze ubu ingano y'igitero cyatangajwe ntirasobanuka neza, ariko ubutumwa bumwe bwa Tehran burasobanutse neza. Iran irimo kwerekana ko umutungo w'igisirikare w'ingenzi cyane wa Amerika mu kigo cy'inyanja utagishoboye, kandi kubera ko ingabo za Amerika zivugwa ko zifatiriwe mu ntambara za Iran, ibibazo by'intambara birimo kwiyongera cyane mu karere muri rusange ndetse no guteza igihombo gikomeye ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'ingabo za Iran zivuga ko zidashobora kwihanganira aka kavuyo cyangwa se ibikorwa bibi cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitinde bitebuka Amerika igomba kwishyura inka ya nyangara. Ngo bakoze ikosa bagomba kuryishyura. Nyuma y'umunsi umwe gusa hatangiye indi ntambara nshya hagati ya Iran na Amerika. Perezida Donald Trump yavuze ko Iran ariyo yakoze ibikorwa biremereye kandi igomba kuzabyishyura bitewe n'uko iyi ndege ya Hormuz yatangiye kubatunga agatoki mu byumwe cyangwa se ubundi. Umutwe w'ingabo zindi minoro batwara za Kisilamu muri Iran cyangwa se IRGC uvuga ko ugavye ibitero ku bintu by'ingabo za Leta Zunze za Amerika, kandi barakomeza kugaba ibitero hirya no hino muri kino gihugu cya Leta Zunze hari ingabo za Leta Zunze za Amerika. Vyange bikunde Amerika igomba kwishyura ikiguzi cy'uburemerere cyane bw'ibyo bakorera Iran, kandi Iran ngo nayo isa nawo ntabwo ba ifite mu gukomeza guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel mu bijyanye n'akarere k'Uburasirazuba bwo hagati. Barakomeza kurasa, barakomeza guhasuka ibisasu ndetse na drone. Amakuru rero akomeza avuga iki: ubu ibintu biteye ubwoba. Ingoda basi Alachi ati muzi ubwenge mwahunga mukava muri kano gace. Ni intambara ikomeje kwiyongera. Iran yatanze umuburo uteye ubwoba nyuma y'ibikorwa bya gisirikari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatewe n'intwaro y'indege ya kajugujugu ya Apache ku muhora Hormuz ku ya 9 Kamena.
ubwo imiraba y'ihungabana yakwirakwiraga mu karere kose, ubwo bw'amakimbirane yagutse bwatangiye kwiyongera kandi byongeye gutera ikibazo gikomeye. Mu masaha make leta z'ubumwe za Amerika zatangiye ibitero by'indege zo kwihimura bigamije kwibasira igihugu cya Iran, sisiteme zikomeye zo kurinda ikirere za Iran n'ibikoresho bya radari bikikije umuhora wa Hormuz, imwe mu nzira ikomeye cyane inyuzwamo ingufu ku isi, petrole ndetse na gazi. Imyigaragambyo yagaragaje kandi ukiyongera gukomeye mu gihe hari hasanzwe hari imvururu, bitanga ubutumwa busobanutse neza ko buturutse Washington. Ariko igisubizo cya Tehran cyaje cyihuta kandi giteye ubwoba. Igisubizo kitemo gucyegeranya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze amagambo akomeye kuri X, atuma nta mwanya wo gusobanura ukundi kubaho. Avuga ko Iran itazemera ko icyo yisubigizi bwa nabi bwa Amerika kidasubizwa. Araghchi yarahiye kwihorera, anatanga umuburo ukomeye cyane kuri Washington. Ubutumwa bwe bwari butaziguye kandi butabogamye. Ingabo za Amerika ngo zigomba kuva muri ako karere mbere yuko ibintu birushaho kugorana. Leave now if you want to be safe. Muve muri kano gace niba mushaka kuba mu mahoro. N'amagambo ya Abbas Araghchi yanditse kuri X, aho ingabo za Leta Zunze za Amerika. Araghchi yagize ati, amagambo yereka tuyasome: nubwo yatsinzwe ku rugamba, Amerika yahisemo kugerageza icyemezo cyacu. Ingabo zacu zikomeye nta gitero cyangwa se iterabwoba bizasiga badasubije. Bazabona igisubizo cya nyacyo. Muve mu kano karere kacu niba mushaka kugira umutekano, kandi niba mutabishaka muzabona n'ubyago. Amateka y'ikigobe cya Perse afite ibice byinshi ku birebana n'iherezo ribi ry'abinjira b'abanyamahanga muri kano gace. Muzahura n'izago. Amagambo yakoreshejwe na Abbas Araghchi ni amagambo akomeye cyane kandi ni amagambo ateye ubwoba. Mu Rwongereza rwinshi, Abbas Araghchi yagize ati, despite its defeats on the battlefield, the US opted to test our determination. Our powerful armed forces will leave no attack or threat unanswered. Leave our region if you want to be safe. History of the Persian Gulf has many chapters on their fates of intruding outsiders. Atamateka y'Abapersi, ikigobe cya Persi, agaragaza neza ko afite chapitre nyinshi kandi igisubizo cyanyacyo gituruka ku mutima w'abatuye kano karere. Kwa ko Tehran yemeje kumugaragaro kwihorera, umwuka mubi uri kugera ku rwego rwo hejuru mu gace kari kamaze iminsi gasa naho kari mu gahenge. Mu gusubiza icyo gikorwa kandi cya Amerika, ingabo zindi n'abatwara za Iran cyangwa se IRGC zatangaje mu ntangiriro z'itariki 10 Kamena ko ibisasu bya misile na drone byateye ku ntego z'Abanyamerika muri ako karere, kandi ntibarakomeza gukora ibisa nk'ibyo ngibyo mu gihe Amerika irakomeza gukora ibikorwa by'ubushotoranyi. Mu matepfo ya Iran, Amerika yarashe babikoze bazi ko ari ibintu bizaborohera, ariko bamenye neza ko ari ibintu bikomeye. Mu bwiro ntaramakuru za Iran tasinime bitangaza rira, abaturage bavuze ko bumvise ibisasu bikomeye mu gace ka Jasi country, ndetse amakuru yo mu gace yavuze ko iki ari cyo gitero cya kabiri cy'ibisasu byumvishwe kuva masaha ya kare yo kwa gatatu. Mbere yaho zibuze ibisasu bitandatu byaturikiye ku kirwa cya Keshi hafi y'inzira ya Hormuz, mu gihe ibindi bitero zatangajwe ku Misiri ndetse na Minabe mu mazepfo ya Iran. Uko imirwano ya gisirikari irushaho gukomera, impungenge nazo zirimo kwiyongera kuzangirika ku bikorwa remezo by'abaturage. CNN yatangaje ko ikigo cy'itangazamakuru cya leta Iran IRIB yatangaje ko ibitero za Amerika zagabwe ku bigega bibiri kandi bikomeje gutera igihombo gikomeye. Nk'uko raporo bivuga, ibitero byahungabanije amazi mu karere ka Bahmani hafi y'umujyi wa Sal, kandi ibingibi ni ugushyira ubuzima bwa civile mu kaga. Hagati aho, minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran Majid Takhraveni yabwiye Al Jazeera ko Tehran atari yagize uruhare mu ihanurwa ry'indege ya kajugujugu ya Amerika yitwa Apache yaguye mu muhora wa Hormuz. Uwo muyobozi yakanye ko iyo ndege yagabwe igitero nkana na Iran, ariko yemeza ko ibintu nk'ibi bishobora kubaho mu buryo butunguranye mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi. Muri make ati, twebwe twari dufite gahunda yo kurasa kuri Amerika yishwe, ariko niba batwatatse nk'ibi bajye babyitega. Ubwo yabihakanye, yabyemeje. Ubwo nimbuze imvugo z'abanyapolitiki mu bishyavuze. Hanyuma amakuru agakomeza gushimangira cyane ko akarere gakomerwa mu zago bikomeye, kandi imenyetso ikomeje kugaragaza neza yuko amahoro ari hafi ya nayo murasazo rwagati, by'umwihariko hafi ya Iran
ndetse bigaragaza neza cyane ko intambara isa ku yindi ishobora kubura, ndetse Amerika imaze iminsi isa nkaho nayo yemeye agahenge nigakora mu mvuto bagatangira kurasa kuri Iran. Gusa ariko biracyagoranye. Dore impamvu eshatu zituma urugamba rukigoranye cyane muri kara karere. Impamvu ya mbere nuko Isirayeli nayo yari yemeje yuko igomba kumvikana na leta ya Iran kugira ngo hagarike intambara, kandi Iran ikaba ari ishinja iki gihugu, ingabo za Iran ikaba zishinja iki gihugu cya Isirayeli kurenga ku masezerano y'agahenge ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make gashuza ntambara si Iran, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isirayeli. Trump ariko yagerageje guhagarika Netanyahu ibikorwa bya gisirikari, ariko ntabwo Netanyahu ngo yumva. Inkuru ya Times of Israel ivuga ko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu bivuga ko yahagaritse imyigaragambyo ikomeye yari egamije kurwanya Iran nyuma ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asabye ko habaho gukumira vuba na bwangu ko intambara yakomeza kwiyongera. Raporo yakomeje ivuga ko indege z'intambara za Israel zari zamaze kwitegura igikorwa cyo kwa mbere, kandi ko zari zitegereje amabwiriza yo kwica benshi muri Iran. Nkuko raporo imwe ibivuga, Trump yongeye kubwira Netanyahu nyuma kumusuzugura mu buryo butaziguye kudakomeza guhangana na Iran, mu gihe Washington yashyiraga imbaraga mu gukumira iki kibazo aho kucyagura. Nyuma yawo intambara iheruka hagati y'Israel na Iran ibereye, Netanyahu yatangaje ko Isirayeli irahagarika ibitero zayo bya gisirikare kino gihe, anasobanura neza ko guhagarika intambara bidakwiriye gufatwa nkaho ari guhagarika burundu imirwano. Raporo zagaragaje kandi ko icyemezo cyo guhagarika igikorwa cyafashwe ku munota wa nyuma cyateje urujijo mu gisirikare cya Isirayeli, ubwo abayobozi n'abakuru bacyo bahinduraga icyerekezo mu buryo butunguranye. Umushinga wari batangije bapakiye indege ibisasu, kandi indege nyinshi ziteguye kuguruka, pilote bazinjiye bagitangira gukanda kuri buto zo guhagurutsa indege. Telefone izo mbobiti no way, nta mziri hari yo kwambuka ngo mujye kurasa muri Iran, birahagaze. Igikuba kiba kiracitse muri Isirayeli. Nubwo habaye guhagarikwa ariko by'agateganyo, Netanyahu yaburiye ko Isirayeli izasubiza mu buryo bukomeye niba Iran cyangwa se Hezbollah bagabye ibitero ku bintu bya Isirayeli. Itambere riheruka ryabaye nyuma yaho Isirayeli na Iran bagabanyeho ibitero nyuma y'isenyuka ry'amasezerano yo guhagarika imirwano yaramaze igihe kinini abaye kuva muri Mata. Ibyo bikaba byarateye impungenge nshya ku bijyanye n'amakimbirane yo mu karere. Ibyo bikaba byarongeye kandi gutera ikibazo gikomeye mu bishobora gukurikira mu gihe intambara yabikomeje gutyo. Inzu y'abazungu yatinyaga ko habazabaho ibiza bikomeye. Raporo zagaragaje ko Perezida wa Amerika Donald Trump na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu (SBB) bajyanye ibiganiro byinshi kuri telefone byinshi, ariko mu gihe impande zombi zashakaga gukumira imirwano yongeye kugaruka hagati y'Israel ndetse na Iran. Nkuko Channel 12 ibivuga, ikiganiro cy'ingenzi hagati ya Trump na Netanyahu cyabaye ihinduka rikomeye mu bibazo bigira ingaruka ku byemezo byakurikiyeho mu gihe ibintu zari bikomeje kwiyongera cyane. Raporo yavugaga ko Trump yahoraga ashikariza ko habaho kugabanya ihungabana ndetse no kwifata, mu gihe Netanyahu yavuze ko hakiri ibitero bya gisirikare kuri Iran kugira ngo Israel ikomeze gukumira. Bivuga ko abayobozi ba Israel batanze ibisobanuro bitandukanye kuri iki kiganiro. Bamwe bavuga ko Trump yasabye gusa kwifata, abandi bakavuga ko ubutumwa bwegereye amabwiriza ataziguye yo guhagarika igikorwa cyari kiteganijwe. Izabaye ubw'imirongo y'indege z'igisirikare y'Abanyamerika bivuga ko zagaragaye ziparitse ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion muri Isirayeli ku ya 8 Kamena, bikurura abantu mu gihe kibazo biri imbere. Ubwo Iran na Israel bagabaga ibitero ku ya 8 Kamena, amashusho yakwirakwijwe kuri internet yasaga naho agaragaza ko ingabo za Amerika zari zihari cyane ku kibuga cy'indege cya Isirayeli. Ibyo bikaba byarateye kwibaza ku rwego rwa Washington rw'uruhare mu buryo bwari biteguye kugaba igitero. Bivuga ko iyi ndege yari irimo cyangwa se izi ndege zirimo KC-35 Setakantenka cyangwa se indege zitanga essence mu kirere, kwashwa n'ingabo zirwana mu kirere za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zigira uruhare runini mu kwagura urwego rw'indege z'intambara, aho indege ishobora kumara amasaha menshi mu kirere kugaba ibitero, ishyirwa Denzel nk'indege za tankers. Amakuru rero avuga ko indege y'intambara yakomeje guhagarara ku kibuga cy'indege mu gihe indege z'intambara zakomeje gukora ibikorwa bya gisirikare birinzwe neza, ariko bigaragaza ko hari nanone ibikorwa remezo byinshi byo gushyigikira ibikorwa byariho mu gihe cy'ihungabana ry'imirwano muri kara karere. Ese Trump arimo kugenzura Isirayeli muri kino gihe cy'intambara? Bivuga ko Iran n'ibihugu bitanu zo mu Burasirazuba bwo hagati byasabye Trump guhagarika Isirayeli nyuma yaho habayeho izamuka ry'intambara. Iran International ndetse na Axios batangaje ku gikorwa cyo mu karere cyo gukumira ibindi bitero bya Isirayeli. Bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigizemo uruhare. Iran International na Axios duko bavuze bati
Iran n'ibindi bihugu bitanu zo mu burasirazuba bwo hagati barimo gusaba byagizwe ari mu bikorwa by'ubuhuza hagati ya Zunze Amerika ndetse na Iran byasabye Donald Trump kotsa igitutu Netanyahu ngo hagarike ibitero kandi akomeza amasezerano. Ubutegetsi bwa Trump bwakiriye ubutumwa buturutse kuri Iran kuwa mbere mu gitondo buvuga ko bushaka guhagarika kurasa kuri Isirayeli. Gusa niba Isirayeli ikomeje barakomeza kurasa ku rwego rudasanzwe ku gihugu cya Isirayeli, Iran yakomeza kurasa ku gihugu cya Isirayeli bigatera icyago gikomeye cyane kuri kino gihugu. Iran yongeye gushimangira cyane ko itifuza intambara, ariko niba bakomeje biraba bicyane. Ali Kaba yavuze ko inyigisho z'umutekano za Iran ubu zirimo igitutu cya gisirikare cyo kwirinda. Impinduka yatangajwe igaragaza imbaraga y'ingabo mu kwirwanaho ndetse n'igikoresho cyo kwirinda. Itangazamakuru ryo muri Iran ryavuze ko uburyo ingabo za Isirayeli zakira ibitero za Beirut bwatunguranye nk'igisubizo nyine cya Iran. Raporo yongeraho ko kwinjira mu buryo butaziguye kwa Tehran byahinduye imibare ya Tel Aviv. Nyuma y'uko Tel Aviv yatekerezaga ibitero muri Beirut, Liban bahise bizamo akavuyo nyuma kubona ko Iran yinjira mu buryo bwa gitunguru itabanza gutegereza ngo wenda babanze guhangana mu magambo. Reka iyo agatera bahita baza guturitsa muri Tel Aviv, numva ngo muri Haifa mu majyaruguru ya Tel Aviv. Ibyo njya kugaragaza neza cyane ko Isirayeli igomba kwitonda cyane. Inkuru ivuga ko Iran ishaka gushyira mu bikorwa ubushake bwayo binyuze mu kugaragaza ubasha n'imbaraga. Ikivuga ngo ntabwo bazagarika intambara Liban idashyizwe mu masezerano y'amahoro, ikivuga ibizi neza ko yanagikorera kugira ngo bigerweho. Nanjye ni akaga kara ndetse n'intambara y'abakomeye irahari, ariko si iminsi imbere hatsiki. Nyareka tutegereze iby'iminsi imbere hatse, tuzajya tumenya byinshi uko bucya bukira. Ujye kwimeza kubana natwe iminsi yose. Ngende umungu wa Kamanzi w'Uruwande, komeza kugwa neza, amahoro kuri mwese nshuti zanjye. Salam shalom.